Ljudi dragi, če još niste znali, ja sam vam babica Đurđa i dolazim s Krapine. Imamo vnučeka Marija i dvije vnučice, Vanu i Helenu. I najrajši vam za nje kuham. Zato je vnuček Mario napisal knjigu s babičini recepti. I babičini recepti po Zagorju. Stara mi je obišao cijelu Krapinsko-zagorsku županiju. I upoznal 32 babice. I upoznal preko 80 recepte. Ka slatki, ka slane kolače. A zdaj je došel cajt, da vnuček Mario ide pak na put. Zdaj ide drugim putem Zagorja. Da polukne, kad druga babica tam dobro ga skuhavaju i spekavaju. Cajt je da idemo u Varaždinsku županiju. Da tam probamo kakvi se tam tradicijski recepti spravljaju. Joj, moja kočija već ide. Idemo na put. Pripravite se, dragi moji, na nove oblizijeka i pripovesti, jer idemo grad Novi Marof. V južnom dijelu Varaždinske županije, u dolini ispod Ivanščice, smestil se i grad Novi Marof, čije ime potječe od riječi Marof ili Majur, novo imanje, novi dvor grofova Erdedi. Negde su grofovi Erdedi živjeli u srednjovjekovne utvrde Grebengrad, zgrađenoj iz 12. stoljetja. Nakon kad je tam bil požar, grofovi su dali izgraditi novi lijepi dvorec, koji ima i okoli njega veliki perivoj i park. Danes je tam bolnica za palijativnu skrb. U centru su grofovi meli i svoj vešeraj, hižu, tera je kesneše bila u obitelji Veković, a u noveše vrijeme dječji vrtić i zdaj glazbena škola. U Novom Marofu maju vam pune znamenitih mjesta s daleke prošlosti, od kojih su i utvrde Paka iznad potoka Pake, a na drugem kraju Novoga Marofa vam stojiju i dvorci Bela 1 i Bela 2, utvrde Templara u kojoj se skrival i engleski kralj Rikard Lavljega srca. Na području Novoga Marofa su vam 23 naselja i 4 župe. U Remetincu Majke Božje Čiselske, pa župa Svetog Fabijana i Sebastijana iz Oštric i župe u Mađarevom i u Novom Marofu.
U župi Novi Marof se nalazi i cirkva Svetoga Antuna Padovanskog, zgrađena tek 1984. leta, koju su napravili Franjevci, a najstareša župa u Mađarevu ma cirkvu iz 1824. leta, posvećena Svetom Vidu, zaštitniku zdravlja i vida, i Svetom Juriju, zaštitniku usjeva i stoke. Još sikak moram spomenuti zvonik Svetoga Ivana u Kamenoj Gorici, koje je poznato po tome da zvoni same protiv tuče. A z Mađareva nam je došla i babica Ana Martan, koja jake voli peći kolače i delati kinč. Ana ma 2 sina, Igora i Tibora, i 2 vnučice, Luciju i Doru. Ispripovjedala nam je kak se negda živelo pri njezini hiži i kdo je kuhal. Nas je bilo 6 braća, 4 sestre i 2 brata. Evo, do današnjeg dana samo sam ja ostala živa, sve je to poumrlo. Pa kuhala je glavno mama. Mi smo joj to pomagali. Uglavnom je ona sve pripremala. Ona je kuhala, mi smo je to donosili kad smo trebali ili krumpir ili mrkvu ili kaj ovak zvrta i kaj onda smo je to donosili i tako ona je to kuhala. Babica Ana je povedala kaj je najrajši jela da je bila mala. Najdraže jelo kad sam bila mala bila mi je kava i to s onim nekadašnjim umetnim mlijekom u prahu i tropanica, kaj se negda od kuruznog brašna delo pa se pekla na tabli, na ovom običnom šparetu zidan. To je ona bila divka, kak se nekad zvala. I velim mi smo još koliko toliko imali šećera, a kad mi je mama zasladila šećerom, onda mi je jako bilo fino, mislim, jer nisu baš puno imali toga šećera, ali meni je mama uvijek, sam bila najmanja i onda mi je uvijek mene više zašećerila, onda sam se toga kolača, tropanca toga i onda sam se to znala najesti, hajde. Pri nji doma se furt delal i kinč i lutke za decu. Pa delal se, velim, taj kinč, onda se delale te lutkice, ali velim, te lutkice su se delale od ostatkov kakvih krp, a gore kao glavicu i onda smo znali napuniti sa žitkom. Ako smo imali ili hajdinu, ili smo imali kak se zove, zimec, ili smo imali ovu pšenicu i to, onda smo to tako slagali glavice, a dole smo onda onak pustili dole tu kao krpu, onda smo im prerezali pa smo im delali rukice, svezali i tako. Onda ko je imao kakvu više ideju, kaj je onda možda napravili ili kakvu haljinu, kakvi rubec, kakvi fortuf i tak. A najviše je meni pokazivala moja mama. Najviše je pokazivala mama. Imali smo u selu jednu žensku isto, ona je starija, isto već dosta dugo umrla. Ona nam je isto znala pokazivati, naročito to cvijeće. Mislim, mama je pokazivala, ali ona je još više, ona je to nekak imala je kao strpljenja više, možda imala više i vremena jer nije imala toliko djece, pa je onak, kak bi čovjek rekla, malo bolje napravila nego mi. Mater je doma znala peći i peru, koja se nije smjela jesti s laktima na stolu. Kad je nam je mama to donesla, onda smo si poseli za stol, onda nam je to narezala i onda smo jeli. Ali je najprije rekla, morate mi lakte ne držati na stolu, nego lakte morate imati dole. Onda smo se mi kao djeca počeli čuditi, zakaj ne bi sad mi lakte imali gore i kako je jesti onda, ne. Onda je ona rekla, veli, ne djeco, budete mi onda, ako budete imali lakte gore na ovome stolu, budete dobili mozle. A to je, ne znam kako bi to rekla, mozli, čiri, nekad su znali isto tako govoriti. To je jako bolilo, to se gnojilo i to, tako da onda je ona rekla, tak nam je govorila, onda smo mi tak prestali imati lakte na stolu. Ana nam je povedala gda se pekla pera. Peru smo slagali obično za neke blagdane, najviše za blagdane. Ali slagala se čez celu godinu, ne.
I za naše područje, za naše Međerovo, bila je poznata pera po tome, jer ta pera je bila, normalno se napravil mlinac, napravilo se gore fila i onda na tu filu ko je kaj imal i prema godišnjem dobu, kak je bilo voća, povrća, tak smo mi onda tu peru slagali i jeli. A zdaj bomo vam pokazali cijeli recept za finu domaču peru. V jednu vekšu zdelu denite oko 30 dek glatke šenične melje. Nutro prehitite 2 žlice masti. Male posolite. K tome poterite 1 jajce. Malo po malo dodajete toplo mlijeko dok ne zamjesite glatko tijesto. Tijesto lijepo oblikujete u kuglu i pustite da si počine. Za nadjev si pripravite pol kile friškog kravskog sira. K njemu poterite 1 jajce. Malo posolite. Dodajte i malo cukora. Onda denite oko 10 dek kuruzne melje i par žlic kiseloga vrnja. Sve dobro zmiješajte i povežite. Onda si pripravite 1 menši protvanj kojega dobro namažete z mašću. Na stolnjak hitite male melje i denite tijesto. Lijepo ga tenko razvaljajte, malo vekše od protvanja. Pomorite si s valjerom, kaj ga lijepo prehitite u protvanj i dobre za rubi popravite. Zemite nadjev i podenite po cijelom tijestu. Onda rube tijesta preklopite po nadjevu ne vekše od 3 cm. Peru morate deti tak peć ili po njoj poslažete polovice sliv. Slive raskalajte, pa svaku polovicu denite na nadjev. Zgora još denite kiseloga vrhnja. Peru slivami odnesite peć u vroči rol na 180 oko pol vure. Gda se lijepe zažari, zvadite ju vun i pustite da se male ohladi. Babica Ana je jedva dočakala da ju more sprobati. Ju, ja je fina, slive tak pašeju. A nić, čakajte još male kaj bom i vam recept naškrabala, kaj bute i vi mogli iti mam peć. Ljudi dragi, zišla vam je nova knjiga z Varaždinska županije. Najte čakati, kupite si s čem prije. Nutra vam ima takve lijepe recepte i od kolače, i od mesa, i od kruha, od svega. Ali vam imamo mi i od prije knjig Zagorja. Tu vam je jedna knjiga, ove vam je babičina knjiga. Knjig kakve god hoćete, same s čem prije dojdete i kupite. Prek interneta naručujete, moj vnuček vam bude mam poslal. Medijski partner serijala je informativni portal Megapuls HR s najaktualnijim dnevnim informacijama sa sjevera Hrvatske. Megapuls, sve što vas pokreće. A onda nam je babica Ana
ispripovjedala još jednu pripovest iz Novog Marofa. Novi Marof bil je poznat po grofovima Erdejdi. Tu je bila jedna grofica, zvala se grofica Luiza. Ona je bila jako dobrotvorka. Ona je jako bila, sažaljevala je jer je dosta bilo sirotinje. Ona je jako puno pomagala, i naročito djeci, a i odraslima. Ona je osnovala pučku kuhinju tu djeci u Mađarevu, osnovala je bolnicu u Marofu gdje je i sama radila i pomagala tim bolesnicima. Povjedala nam je kako to da je grofica bila tak dobrotvorna prema deci. A grofica je bila, imala je svoju djecu, ne, imala je 5 komadi djece sa tim grofom, ali nažalost 3 od djece su je umrla. I nekako je to jako i pogodilo i mislim, čitala sam, a i pripovedala je i moja mama i žene koje su bile dole čak i u bolnici, da od kak je to, mislim, kao djeca nastradala, kao pomrla, da si je rekla da mora pomagati djeci, naročito u bolnici, djeca koja su bila gladna, gola, bosa, a toga je jako puno bilo. Babici Ani njezina mama je ispripovjedala pripovest o grofici Luizi i maloj pucici Magdi. Onda ona meni rekla, veli, znaš kaj, ona je išla jedan dan, šetala se, ne, i prema Mađarevu. Srela ti je na putu jednu djevojčicu koja se zvala Magda. I veli, pitala ona nju, veli, dijete, kud ti ideš, ne? Veli, idem u školu. Pa veli, pa kak ideš u školu, pa bosa si, pa jel ti nije hladno? Onda je ona snuždena, stisnula se i nije odgovorila, pa onda je rekla, veli, a šta imaš ti to u rukicama? Onda ona veli, imam tu, pa daj mi otvori, veli. Ne, ona njoj otvori mali onaj pinklec i otvori i veli, pa ti imaš 2 krumpira i šnitu malog kruha. Veli, da, idem u školu, to se nosim za jesti. I to je nju jako potreslo. I to je ona rekla da ona bude se pobrinula za tu Magdu i poslije otišla doma, ispitala gdje je i kak je. Grofica je dala napraviti kruh za gladnu decu. Rekla da od danas budaju oni pravili kruh koji bude dijelila djeci. A to su bili kruščići, to nije bilo kruh veliki, to su bili mali kruščići i unutra je stavljala lan. Zvala je ovu, kak se zove, svoju Janu, svoju služavku, pokazala je lan i rekla joj je, veli, od sad uvijek mečeš u tijesto lan radi toga jer je lan jako zdrav za djecu i da ne smeju nikad djeca biti gladna. Kruščiće od lana grofica je znala nositi u školu gladnoj deci. Grofica naredila svojoj služavkoj Jani da peče te kruščiće za decu. I ona kad je imala Jana vremena, ona je uvijek napekla te kruščiće, dala je, metnula je v košaru i ravno Mađarevu školu. I tu je podijelila kruščiće, donesla je, djeca bila željna toga, ona im je ostavila košaru. Oni su samo počeli hvatati onak s košare kruščiće, jesti, zahvaljivati grofici. I tak je ona postala, kak bi rekla, dobrotvorka. A da ne bi vi bili gladni, bomo vam pokazali recept za kruščiće grofice Luize. U jednu zdelicu razdrobite kocku friškog kvasa. K njemu denite žlicu cukora. Malo slobodno i posolite. Onda k tomu prehitite i 2 žlice glatke melje. Zemite si toplo mlijeko, pa malo dodajte k kvasu, da lijepo se razmutite i povežete. Pustite onda par minut da se zdiže. Za to vrijeme u drugu, vekšu zdelu denite oko 30 dijek glatke melje. Nutru narežite 25 dijek putra. Sve skup malo posolite.
tomu denite i malo sjemenki od lana. Prehitite zdignuti kvas i krenite mjesiti tijesto. Još pomalo dodajete toplo mlijeko i zamjesite tijesto. Mora vam dojeti lijepo glatko. Na stol onda denite melju i prehitite tijesto. Još ga malo pomjesite i oblikujete u roladu. Pripravite si jedan protvanj i dobro ga namažite s mašću. Slobodno malo i posipljate melje. Onda si odriježete komad tijesta i u melji ga zarolate v menju roladu. Odriježete komadek po komadek tijesta tak da oblikujete menšu kuglicu kak krušček. Saki krušček denete na protvanj z malo razmaka. Sve skupo odnesete peć na 180, oko 18 do 20 minut, dok se lijepo ne zažariju. Dok se pečeju, delate i druge kruščeke, dok ne ponucete so tijesto. Joj, babica Ana je tak srećna kak su joj se kruščeki lijepo spekli. Grofica Luiza sigurno bi isto bila vesela. A kak su tek fini prhki. Morali bute malo počakati da i vam recept naškrabam kaj bute i vi mogli iti mam mjesit. A kulturno-umjetnička udruga Magda i Luiza je organizirala čajanku pri Grofici, na kojoj se našlo sikakvih finih kolačov od koha, pere, slevanke, kruščićov, finih kiflekov, starinske torte od orjehov, išlerov, koji su napravljeni kak šeširi od Grofice, cviboki, slatki krušček iz lanom, ma joj, nema čega nema. Svi su se skupili oko punoga stola. Ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Bože, blagoslovi ovo jelo koje ćemo blagovati i naše vrijedne kuharice koje su nam to sve pripravile. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Svi su jedva dočakali isprobati sve te fine kolačeke. Grofici je najfinejša bila torta, a babica Ana je jedva dočakala isprobati i peru. Cvibok je tak fini i slatki. A čiji su kruščići? A služavka Jana je onda poslužila i fini domaći čaj. Grofica je bila vesela i srećna, kaj si gosti moraju fino pojesti i ne budu više gladni. Pomori mi oček, zorju snovati, pesme pevati. Zorja je zorja, beli je dan. Naj ti pomore, kog si ljubila. Zorja je zorja, beli je dan. Pomori mi, majka, zorju snovati. Zorja je zorja, beli je dan. Naj ti pomore, kog si ljubila. Zorja je zorja, beli je dan. Pomori mi, majka, zorju snovati. Zorju snovati, pesme pevati. Zorja je zorja, beli je dan.
daj ti pomore kog si ljubila. Zorja je, zorja beli je dan.